Ngol Rodgers Moturi munyabiashara ugaiga Kenya litangani abana baito mbakora matemu biasana abana ba standard 8 na matemu nandi nasoka ya form 4 abana ba standard 8 barangiri kujiskuru babwende bachakiri jiskuru already naenda abana bonsi pi ondita yobwende kutigaraka utalie school by now ikiagera chibese nechi nyinge sana chirule asensemo ya pasalis ase ikiganja ya CDF kibwenete ko make sure kiro mwana kuru form 1 mpaka form 4 no ale school akaneire school fees agosoma we should not have any excuse up to now ekyo mwana akobera siko atali school actually ondibwensi oro mochumbe ibasa kutoka from where oro mochumbe umwana naro siko you need to write an explanation to the voters ba kuligeto gujoro nkiyotaraira abane school na you account for jibese chia CDF irenga watumire irenga utaratumia so egente ketoro chobo sokubo gendrete kaiga West Mogirango abana baitu ba West Mogirango bagendete gokonywa n'abantu kurusiko ya West Mogirango nejibese chito cyapasari cya West Mogirango nturanyora ni explanation nanga ichikale gochia it need to stop abana baitu bairuji school.